re sapo hei an ko wai me khoi tu te ne kol kota anan ti vela in chung lam hi kan en veang hei hi zanin ni som pathum thathum sang ni som hi panga ni nga ni zana zel ro sang ate concert na tu hun tuidam hall chu alo ni ta a hei alo zau khop mai he charity concert hi tuidam oi me te huai hot ani a an khotlanga dam lo te le mi har sa te chum dol na tura sum an tuak na ni a tuidam branch ueme ten hetianga an khotlanga mi har sa te le dam lo te chom dol na tur sum han tuak khi an fak hle maya an khotlang wal zai thiam zel ro sang le a thian pa pusam sonan he charity concert a hian an zai sak don ani tuidam khotlanga dam lo le chom dol ngai te tran puina konga ke pen chuak ve du te kanom takin GPay number 8974116806 a hian entiklai pon GPay thei ani he charity concert hi ka channel tang hian live in ron pek chua katum ti thu karon seitel boke